Yes, nimuhaguruke mwakire umwataka kabuhariwe n'umwataka ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi rwose ibaye yasinyisha hari ku isaha y'isa 12 zo ku cyumweru rwose uyu munsi nibwo yasinyishije rutahizamu ukomeye cyane ndagira ngo muri comment mu mwakandikamo imitima kabisa Rayon Sports hejuru kabisa uyu mwataka mube mwamwishimira 5-5 nje tujye kuba twabana nitewejene kwizera Kigali Sport nizere ko wamaze kuba waterekaho subscribe yawe twishimira uyu mukinyi wacu rwose ubaye wasinya mu kanya gatoya ngiye kuba twaganira byinshi kuri uyu mukinyi udasanzwe rutahizamu rwose bavuga ko ari we rutahizamu ukomeye hariya rwose imbere mu gihugu cya Cameroon nje hano kugira ngo tube twaganira byinshi kuri uyu mukinyi ese amarira ki Rayon Sports ese yari mukeneye nibyo tugiye kuba twaganira ndetse n'amakuru ye bwite ibigwi bye ndetse tutibagiwe n'amasezerano yabaye yasinya mu ikipe ya Rayon Sports byose tugiye kuba twabishyira hanze muri aka kanya rwose nizere ko rwose like comment ndetse na subscribe wamaze kuba wabiteraho 5-5 amazina ye bamwita Junior Kameni. Uyu Junior Kameni imyaka 25 yonyine y'amavuko ni umusore rwose w'umunyakameruni ni umusore rwose wavutse ku itariki 14 ukwezi kwa 5 2021 nibwo uyu musore rwose w'imyaka 25 y'amavuko yabonye izuba afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 97 bakunzi ba Rayon Sports mubonye umukinyi kabuhariwe muremure ikipe z'inyarugenge noneho zajya zarya ibitego ikipe rwose izaza nabi kabisa hano izarya ibitego umuba by'uyu musore wa metero 1.97 murumva ko habura santimetero 3 kugira ngo abe yakuzuza metero 2. Junior Kameni afite ibiro 90 afite ibiro 90 ndagira ngo unyumvire uyu mukinyi kabisa no mukinyi rwose ukomeye no mukinyi ikipe ya Rayon Sports yagiye kuba yagura yitondeye ariko bitewe na Adelane umuvugizi wa kipe ya Rayon Sports technical director wa kipe ya Rayon Sports niwe ubigizemo uruhari kugira ngo uyu mukinyi abe yagurwa akina nka central forward umwataka kabuhariwe uyu Junior Kameni kabisa murabona ko ari umusore arajya kureshya kabisa n'abaharandi ba Norvege agakina Man City kabisa murabona ko ari umusore uteye ubwoba murabona ko ari umusore rwose ufite igihagararo ikipe ya Rayon Sports rwose niwe mwataka yabaye yakishimira kugeza aya magingo uyu bazaba bari kumuhindurira amakrose bariya ku moso yaba eritatu kabisa bamuhindurira amavunderezamo n'umutwe kabisa dore ko atsindisha ibitego by'umutwe n'amaguru byose kabisa ajyayo rwose mu bica gatereka amavunderezamo ikipe Rayon Sports kabisa ihashye umukinyi uzayifasha ku rwego ruhambaye uyu mukinyi yagiye aca mu bihugu bigiye bitandukanye ariya muri Cameroon muri leta zunze ubumwe z'Abarabu agenda ry'amafaranga gake dore nuko ariho na Rayon Sports ibaye yamukura kabisa ni umukinyi ufite profile iri hejuru ni
ni umukinnyi kabisa udasanzwe hano mu Rwanda, dore ko ikipe ya Rayon Sports kabisa ijya kumugura yabanjije kubaza abaja be bose kabisa, abaja ndetse n'abanyakameroni benshi rwose yarabanjije irabaza iritonda, igenda ibaza na bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports batuye hariya muri Kameroni. Avuye mu ikipe ya hariya ya APEC Efeze niyo yakiniraga, niyo yazamukiyemo hariya muri Kameroni, avamo ajyamo mu ikipe ya hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yitwa Union Rwaliga, niyo kipe rwose yahise ko yerekezamo. Kuri ubu ngubu ikipe yakinagamo ni ikipe ya hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ari naho uyu musore rwose ikipe ya Rayon Sports yabaye yagura rwose kuri uyu munsi ku isaha saa 12 n'amasaha 3 rwose ashije yonyine. Uyu mukinnyi Junior Kameni usanzwe rwose watakira ikipe y'igihugu ya hariya rwose muri Kameroni, ikipe y'igihugu ya Kameroni. Si uyu mukinnyi mbere yuko tugenda tubabwira ikipe avuyemo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese muri kumwumva iki? Muri kumwumva ute? Mukomeje kumva ibigwi bye bidasanzwe, mwandike muri commentaire cyangwa se mugende mwandika 5 kuri 5 muri komenti mutubwira uburyo ki bihagaze. Ariko ndagira ngo mbe nababwira ngo mubicu kabisa mwandika comment za Rayon Sports mushyiremo imitima ku rwego ruhambaye, tugende twizamukira na ikipe yacu dukunda cyane Murera kabisa, ititije umujyi rwose iwufite mu kwaha, na ikipe izapfa kuba yayihangamura, igiye kuba yahera kuri Gor Mahia yigarike igende kuri za Al Hilal igenda igarika kabisa 5 kuri 5. Yes, tugarutse inyuma gatoya, ikipe ya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayita Fuse Raba, yamutijije mu ikipe ya hariya mu gihugu cya Denmark rwose, aza kuvamo aza mu ikipe ya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu, n'ubundi mu ikipe ya Zabarasabu Sharjah, ni ikipe rwose hariya rwose abenshi murayizi. Sabarabu Sharjah ni ikipe rwose hariya ikomeye ku rwego ruhambaye, niyo ikipe rwose uyu musore Junior Kameni rwose aturutsemo. ni umukinnyi rwose ikipe ya Rayon Sports yabaye yagura, kuko ni umukinnyi bigaragara ko azafasha ikipe ya Rayon Sports bitewe n'indeshyo igihagararo cye, tekanike afite hariya ku mupira kabisa, ku maguru rwose afite tekanike ihambaye, ku mupira bagenda kabisa, ni umukinnyi uteye ubwoba. Ikipe ya Rayon Sports ni nayo mpamvu yafashe iya mbere, iba yatangira kugura uyu mukinnyi kabisa, iba yanamushinyisha ubu ngubu 5 kuri 5. ni umukinnyi wa ikipe ya Rayon Sports, murabona ko rwose yabaye bamuha welcome mu ikipe ya Rayon Sports, rwose bagenda bamushyiraho jezi, bamwambika jezi ya ikipe ya Rayon Sports 5 kuri 5. Niba ugira ngo ndakubeshya ugenda ureba ku mbuga nkoranyambaga zose, uyu mukinnyi Junior kabisa yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ikipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi ukina nka central forward rwose, uyu mukinnyi rwose ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe ya Rayon Sports iyitsindaganyazamo gakeya yari kuba bamaze kumupapura.
ku isaha y'isa 11 n'igice nibwo yarakandigiye hariya ku kibuga rwose cy'Ikanombe, ariko dusubiye inyuma gatoya nababwiye ko uyu musore yamaze kuba yaterekaho umukono ku masezerano ya equipe ya Rayon Sports y'imyaka 2 azamugeza mu 2028. Reka mbe nabashimira, mugomeze mwishimire uyu mukinyi wa equipe ya Rayon Sports, uyu mukinyi wanyu, abakunzi ba equipe ya Rayon Sports mugomeze mwishime mwinjoyinge uyu mukinyi.